Resa yoyoka. Stacy ni kiutana hora kubathi. Nego horete. Neko meikarira. Kaihana zatiria cia matereba. Mami ni kiutana kiura. Ona koroni jaruri. Ndorora kathutha utoro mahandonia muthaiga. Ndorora katoro makoria goyetwo thimuri. Choma. Wada kuga ni kuhewa heo kuria umu. Mami ni kiutana hora kubathi. Asa nego horete. Gwathiatia ni undu wa caine henya. Na mimi leo ndidete gukoma thaa maingi. Yeka atia. Kai guku ihurite andu. Nginya moko. Kuferereka. Kaya Pastor Beni, kaya Bishop Beni magoko geithagia nginya guku moko. Asa. Kana ukire matatu-ini urugamite muri aingi. Ndio hiyo. Na gutikiuma na kigoco guku. Ni ndakona ndari gweterere. Kana yuma kanua ka ng'ombe. Ora ndirakahehera mam. Kuona stima gatikombe ta gucika. Ndona ni kana hivi. Ndukiraga two jeans. Imagine. Kana wekera uguo ni ndahora cape and a t-shirt and some simple pants. By the way, you're looking like a Gen Z. Oh, wagwa. You're looking very smart. Thank you. I love the black. Thank you. Ndona wina mufuto wa leather. Yes. Ndukikira handu hena mwaki. Ni original. Ni original. Ano ndike here. Ni gusi original. You're looking very young. Thank you. Yeah, the gwiraga no ko dressaga. Wange. Yeah. Yeah, ruo kiuma muci tondu wange ni gukiendia. Ni akoragwo abangeire ore ndiriciekeraga. Yeah, zinakufanya you look much younger like a Gen Z. Oh, so I'm not young. 10 years old. Lakini umera mwana. Na niwe diaspora. Me Elizabeth matikanyimira mwana nyeni maranjira ati matunda mena goro. Amuracia, Anansi wa Wangige, Auntie wa Tranquil, mahere mwana matunda. I'm in town. Yes. Una no jokere thika kome kwa roja. Kuri okwenda. Ndukira njuke wiki ino. Sister and brother. Next time iron go. Ona wahura nguo pathi tia guikagia cuba. Pathi ni arahurire acoka aramipaki cuba. Karaga komire ethambite. Na gekira. Ethambire thambita. Karikia kuona series. Gekira. Aiga ni ndithuma gorere. Na twina ageni. No nginya uthie for the floor. Kuria kwa andu a K24 kuria TV ni mari room ya gucenjia no nginya ga steam ega cigarora ndio mawakiri ana wikire kiura ra iguru at least korwo ni bethi uroka ndagitutisha tikana Apostle Joyce tondu we ndiria ni uguo class matire acoke ukore yo uri kunjetekera ona nginya ndonatuma muhuko mweno uri tigara na mwana rehe cai tigara na mwana cai yage confirm chai Muthoni wa Kiruba ni aracambĩrĩirie Stacy mũno nĩ ũndũ wa nguo ĩrĩa arekĩrĩte akiuga atĩ nĩ iragunyĩkĩte mũno ndĩrarĩ hũre bathi akĩrwo abatie athiĩ upstairs ahũrĩrwo bathi kũu no Stacy nĩ eteteire na kuga nĩ aramĩhũrĩte bathi nĩ kũmĩikarĩra mũno ĩkahana shati iria cia matereba atĩ okire tene rĩu kũmĩikarĩra mũno nĩ gũkora anegunyĩkane akĩrwo ĩhana nĩ ta ya kũheo orio nĩ gathemba kana okire na matatũ marũgamĩte marĩ aingĩ tondũ gwa kameme gũtiuma na kĩgoco Muthoni arauga muonire arigwo kai yumire kanua-inĩ ka ng'ombe nake Muthoni akĩappreciate nĩ gathemba amwĩra ekĩrĩte ta Gen Z na nĩ mũthaka mũno Stacy erwo next time ahure nguo bathi na taiti ahure bathi akĩmĩikĩgia cuba gathemba aingĩrĩra Stacy mũno no erwo nĩ wa Kiruba atigane nake no athiĩ na mbere na kũheana cai no gathemba nĩ takwendaga gũtindĩrĩra hau mũno na rĩu kwĩ macambĩki mokĩte comment section ta Magi MDF nĩ acangire akauga turning sweetie ta Stacy nake Kenyan lady nĩ acangire na akauga wamsingilie huyo baby girl sana.
takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, hizi ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo, au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high-quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.